Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor kimat mentaka janmit nyapai shiwashi Khubor naga Jylla. Aspasan pangut kinangpang TB ha Meghalaya on pembiang jingbam temet kanepko daga jing shimkia jongulat ka Jylla Meghalaya. UCH Vishankar kanepko Shillong kan Beijing Arab ban pembiang yigi jingbam temet naga bentaki aspasan pangut kinangpang TB ha ga Jylla Meghalaya kibran benta hapadeng jing sha sumar. Hagabi debat kene laya soya ke sekolah hapadeng ke Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan ke Raj Bhavan Meghalaya bagi North Eastern Electric Power Corporation Limited haga jingalang ke belong Raj Bhavan akan rutrik Rymphang arajar pausan. Kedorbar mang tingka jong ke yeng dorbar tauan kan sedang nadu kan pratrik Rymphang arajar pausan bahkan kut hadu ka kalai trik ulber arajar pausan. Ulam phang jong yeng dorbar tauan Thomas E Sangma hakan rutrik Rymphang arajar pausan. Ulong bayar kalender balapin kre naga bentang dorbar mang tingka la minjur daga Business Advisory Committee. Shushu ulapin tip bagan naga dorbar mang tingka keberlong shiphouse ngi ke kentop piki lais ngi naga bentang private members business but news ngi ya government business. Ulam phang juga yeng dorbar tauan ka Jylla Thomas E Sangma hakan rutrik Rymphang arajar pausan. Ulong bu umpat kerki ban penkendria ya kejinga syong dorbar syag yeng dorbar tauan belasna temai hamodiang diang new Shillong. Habakaran cikilat Pyrthei Khubor ada melawai kejinga lang juga high powered committee ulam phang ulong bakumukli jongga legislative assembly kedai kamram jong u ban pentikna syai kejing shngan juga dekot ke yeng dorbar tauan hadim ladap saki kejing hab jong utunum pelun juga ni ke yeng dorbar tauan dakshan. Kari Boy People's Council kelapin pau kejing Snokya banlap bagi University of Science and Technology Meghalaya kepada pelat ba kishpau teli kikali komisi benta kejing pentrekam ika Health Shuttle Service jongka PA Sangma International Medical College and Hospital daga pendat pat yaki number plate jongka Jylla Assam hendri om jongka Jylla Meghalaya wala ga skol ba kedai kebadan hapok ke Jylla Meghalaya. Yakini kali la pelat pat ba hidak umendirang ba ka Jylla konrad ke Sangma haplau ko ying sa jongu hanong ba Shillong akan rutrik lalengkot arajar pausan. Kino rap sensar ke baju im kamai jakpo dak barap sensar naga thai minriang ke shnong ke bahap hapo ke East Khasi Hills District akan rutrik Rymphang arajar pausan. Kilet ban panjing arab naga Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke kong arem korba bakanya keran bagi bor sarkar hakabede bakador jong sensar. Uridim talang belong urang yang lekai football bela benanam naga North East United FC habakaran cikilar Pyrthei Khubor akan rutrik Rymphang arajar pausan. Ulang baga jingwan juga ke lempung yang lekai kelong ke jingker khu ya ke Jylla Meghalaya nambar bagi pat ba yolat ban saki ya ke lempung yang lekai dalam ke jongi khmat hamadan omsho daga pet na yeng leng ba ke television. Mentah penginya pai syaki Khubor nakari. KMP jengga seng Kongres ka Priyanka Gandhi Vadra hagas ngi pale kelakin thoi ke sarkar pedeng halor ke jing syapen pai jiginong India ki berong bian negeri United States. Ka Priyanka kelabu jing keliru ba balai umindirang ba adu keri Narendra Modi wa ailat bekanja hadu beginong India ki bela syapen pai biang syalaga jong keri kingat hadu uput bekin syate kenjri nagi kiti bat kijan. Kelabu jing keliru ya ke sarkar pedeng dak baong hato idan ling sunse la ka jong banwan rap yang ya lagi jong ki brio syalaga jong keri. Kediga jing ja kelapin long ru ya ki MP ke seng Kongres ban penlong dekat jing ki syabar ke pelau jong ke parlimen dak barak ru ya ki plakat bat ke jing Pyrthei ya ki sur pendrem. Kuwi ke video belapin i da unong India belatip kerteng kumuk akash ubala syak pen pai negeri United States syari India lalap babu ne kinong leit rong bean syakari Amerika kidai ki penankam ya ke lentiyat naga klau barben jong ke Panama. Kibahing basem jong una Haryana kile thoru bau akash ulah hapan sew hadu nyupu arlak tingka yakinong kedau lenti bania yakilum bar kithem ba itrim jong ka Panama bat Mexico haga jing persyang banyo rong bean syakari United States. Umin dirang ba do keri India Narendra Modi ulakin tha ting
ya keseng kongres daga bekeno bekatong jongan keseng san Pyrthei kebla Rymphang hapok kari kebu syuai ke ying kesem pada ki polisi terikam hakmat haba keren ha kedor bar mang tingka ying dor bar thau anjong ke Raja Sabha umudi ulaken thoru bagurukom terikam je keseng kongres kelong ban bu syua ya ke ying kesem hakmat bat kam ngait satya ya ke sap ka sat sap ka vikas bat ka shimru bakan ni jingmut kedai ke bakla hadu kata-kata Prangut kira ngai ki balej sya ka kummela Prayagraj kladu ka jong ka jingem Hajaipur hadir maka kali ke bagi syong klalet ki show divider jong surok ba bat yating khopat sia ko ke bas kini kelaja surok ba National Highway 48 hajan Mokhampura Hajaipur hadian bagi kali ke bagi syong kelangat hagan ke jingja nomor ke jing thai kensan jong tayar kali Kuwi Kylleng sun baju aji kai jong sipai sun ke Indian Air Force latip kum ka marriage arajar kelahap hakashnong Shivpuri jong ka Jylla Madhya Pradesh kat bagi pilot badang syahi kai pintebet kidang kilan met hagasni palai Henry dan bok pa arngu ki pilot ki benya ya kan Kylleng sun kilai thau na ka jingyap hadin bikala ban plat im yelade da ka mi wood na pok Kylleng sun shubakan ha bakendau Khubor kaya thu bla suba bagi Kylleng sun kelap dan jing thot kebelam syagari ka jingja berhalo ka jingja lah phawan pelong ka jing toket ban lap ya ka dau tenrai kuwi ka samla puli nursing kebala ka khandai stem karta talap bakla penkut no ekla jong ka jing em hau telai phasi hakam rasa jong ka hostel hadaya nanda sagar nursing college kebadan harama nagara karnataka jaga ka samla beratip kum keteng kum ka anamika vinit kebarang pulih ke first year BSc Nursing kedai Nakashnong Kanur Kerala. Ki pulih kelai thu ba na kajaka baklas din phasi lalap ya kawai ka suicide note ya ka bakam shim la keno satya ya noi noru halo ka ga jingpen kut no jongka ya la ka jong ka jingim. Menta bigla poisi ki Khubor na Kylleng giri ka Pyrthei. Ka France ka pendra me ka jing thmu jong Trump ban shim ya ka Gaza Strip ba ban pen kendria ki dang Palestine da ka baong ba ka te kedai ka jingpen ken ya ka an jong ka Pyrthei. Katnat kambari jong ka France klapen kesan bagalawai jong ka Gaza kedi ban long hapok kedi Palestine omo po ka jing senchar jong ki wei pat ki brio. Ka PLO ru kala kentat ya ka te ka jing thmu da ka pen skambyang ya ka hok jong dang Palestine ban yo ya keri jong ki bat ka jidon kam bandan atli kiri. Ka jing ya thma jong ka Israel ha Gaza kila penjulor ki arspa apun dotli ki jaka wat benya ya ki berim ha baga jinglot ban maramat kalong arspa $100 million euro katna jengok kai Pyrthei bat ki tiarim jong ka Palestine kala keno ya ki Israel baga thmu ban kata ya ki mati ulong shwa jong ka culture ban pinduk no ek snap jong ki nang Palestine kakai pot pelapin krek lang baga school ba Oxford kala bishar benya ki laispa khandu ligi jaka pateng kabla batai ya ka plan ban pin bahapat ya ka ki prasnyam What happening jing berngam jong Trump ban shimti ya ka Gaza kidang tre jong ka UN kidang yai beteng ban pin poi ya ki jing Arab ban bishar benya ya ki jing don kam ban pin he ya ki kam ka ucha kala pentep ba khnai 4% ni ki R.0 million ngot ki brio jong ka Gaza kila syapin kan dia jaka da ka badan kam kerki ya ka jaka sa ka bam ba ka jing Arab ha kaliang ka kot kya ka jing Arab hikin thop ya ke jing sa marbam ki jing shakri ha kot kakya bagi jaka puli be shipor ban krishan ki long yeng ki bla shapen kan dia jaka ka kin hun runar kala penjulor bat thang ya ka yeng jok noilam bat unong seng jong ka Bangladesh u Sheikh Hasina Mujibur Rahman ha Dhaka da ka jing kran live online jong khon jong u kamen dirang ba do parem ka Sheikh Hasina ki nong ki kla rong jubor ha yeng sa jong u platip kum kadahan mondi 32 daga badawa ban khang ya ka awani league bat penmena ya ketika yeng kom kadak jong jing sen shadan bor ka Hasina keberan menta haga jing sha bechnong lapen pau jing ngongsi halor ketika jing sha thombor daga pen pau bot la kila pen pra ya ketika jing tei hene kimla ban pendam no ya ka history ke Israel kelapen mena bakan mi no na ke UN Human Rights Council hadin baka US kelarai ban mi no Umindri kambari jong ke Israel ugidian ulaken no baka UNHRC kele shiliang persha ya ke Israel bat kamshim lale ban yada ya ka hok long breu man breu ha ka Pyrthei barok we
Hingga senjam kerajaan Khubor Menteri Rang Badu ke Israel Benjamin Netanyahu oleh US hak wa utram mula penkut noru ya ke jingkersan jong ke US ya ke UNRWA halo ke jingken no budon ke jinga debat ke Hamas. Ke White House ke pensyai ba utram shim lakular satya. Dag ba ai pisah ni shipai jong ke US ben shimti ya ke Gaza wadah pedang ke jingkeren jong kamen jua. Kadang thok Khubor ka Caroline Levitt kelabatai ya kini jingmut kum jing terwa kum keplan bala pendam da pen kesan ni jing trailang hakithan na kebenta bentaipan kihe sarkar kintup us ketri jangkari Marco Rubio kelapin tikna bu utram dan jing temu ban kini ka Gaza dan ban penlut ya pisah jangka US hak jing persyang bentaipan yaka digiteg lagi Khubor hakimat kimat Khublei.